Bimunu mulikito Ruth Kamunto Soroboturu. Mujumbe webunge ya Burabu Muske Patrick Yosero nigabwatoke basi gochia skuru ya sekondari ya Tindereti na kuigorera bu hasaba igabwatokera chishora heliyo gosegeta chisemi inse yekegancha kya NGCDF. Ukwanekere Yosero nigo hairari bakelyo na kuhikirani abamenye baburabu hamagendro asatu mekali bageri na boigo o akasia segentaga ni obomo hegesa kukogikiria gati yabaraya bo bagokora siasa kitabwati amaskani muri kitopoli kapukara na roboturwa sinjira yobwekira unenchire yemo yo kugendera gusegeta chisemikorwa sebunge yiga ya Burabu muyumbo yiga wargongoro yiga niganyara ko bagakubwatuke ebasi ochiase skuri yiga ya Tindereti na wigo nyara ko bagakwigora lab iyo natkunyara ko bagakonya abana unenchire yemo yo gukinya chisemi. Leo mimi nimekuja hapa kuwaletea ile kitu. Hiyo kitu ni mzuri ama ni mbaya? Ege tunataka goteba abantu baminto ba Tindereti. Hii basi vile Kepsha amesema ni ya kusaidia kwa curricular activities ya watoto. Ni sawa. Lakini esobo kene umwarimu we munaro munyiga amatanga gakoba takoba ana irumwa na mwarenda guseba no musafara oseraga gukora nigagendera ko bagakuriranga natwe nyara ko bagwikiranira abamenye kurasa inseme nciga amagendero ali abalirete cira kinga kitete campaign ase airera bwikirano igoriye miroberi habwate banya water committee itaongea na mwalimu njiga asiane nokorenda chi pipe kiango turanya bekira aliye echiro tura test kubanga abeira maya anaenda mange tunyetiri muguchi mato mugaka mate mayure turi gimbinu tunyatambukie para agende kuchisobo mu MCO na kyakoruko yonde Kevin so Kevin Maranga tonyorenga water point nera riso Kevin water point ya vega igechiro ni ndi kuchumuga kamate kusiso chwe ya mate gari teka ba mangana maya igo seratumekali bageri gana waka siasa asaganiri mu gusigo chamo na kugania koro isiesa igaje mu gusijo ranyara ko bagakonya koro isiesa serikali indagendera ko bagakubulya abagusi na nabamenye kurase ebunge ya Burabu ko mwakoboko omuske Fred Matiang'i na intu tigatorosie chama ya ito to soime to osinjo to tebe nantu akoreteki tu atemete erinde akerotore mesa gutokurangari gutwensinga ki aye abagusi aende bantu mwazo totabingo bagusi more bosembarenga kiangu tigamba tebi ekero totegetugura igwinse tari no bura iguka totegete ekero bugucha ebiro gombiro tokoigo o minister o PS amagenderero kitu ya kwanza ni umoja ndio tujue kama tunaenda kushinda ama tutashindwa. But unity yomugusi is number 1. Omuntu gutubeka nganga kyakoro kutindireti. Omuntu ojo gwagera chikurejo. Matiang'i igati abali bekirana saje igani go banyara ko bakugikiria na nene bali bagendere ko bakogenda buliga amono burayi bwayo Muske Patrick Yosero egento sera gendere ko bagakugikiria siasa chimpe imeyorogongo ababisana abange na abande bawo yako ta abande bakuja kutura magaiga ntubura buntu ana gutwara segi mutago cyane chindo boni chindo foma kinjo sera naende nije na ko iri kono na ki ichukua dia abantu wo mena godoga foma na bibi to wadanga abantu bare bamete ka wangore Nairobi watamanyi tigusi watana bochaga ginko ripoti ligetaseni kya bwanjete kya getembe kuri gastin seme cha Tindereti wadi ya Nyansonge bungane ya Burabu county ya Nyamira inche konkuruka Polycarp Okara